Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatli cemalar. Bugünkü cuma günümüzler mübarek bolsun. Bugünkü ayta turgan bayanımız til jönünde bolatken, tildin adamga kançalık faydası var, sözdün kançalık ziyani var. Oşol jönünde söz kılabız inşallah. فَإِنَّ اللِّسَانَ مِنْ نِعَمِ اللّٰهِ الْعَظِيمَةِ وَلَطَائِفَ سَنِيعَةِ. Bu til Allah Taala'nın bizge bergen en bir çoğun nemeti. Tilimiz kımıldap süylöp turusu bizge en bir çoğun nemet. Kebir adamlar misali tili çok süyley elbay, jürögüdögü arzusunu ayta elbay, niyetini ayta elbay, tildin kadir farkında jetip jürgönдөр köp. Birok tili var bolup turup kadir farka jetpey, tili menen başka sözleri, cemaat sözleri süylöp jürgen adamlar da ele köp. Oşonduktan bu til en bir Allah Taala'nın bergen çoğ nemeti bolgondan keyin tildi Allah Taala albatta bizge bergen Allah'ını zikir kılış üçün, жақсы sözleri söyleş üçün, amr-ı maruf kılış üçün, nahi münkar kılış üçün berilgen til bizge. Yani biz şul işleri kılsak tildin şükürünü atkargan bolabız. Anan tilim bar dep ele bolbogon paydası жоқ sözleri söyley bere turgan bolsok, gıybat kıla turgan bolsok, uşak kıla turgan bolsok, anda biz oşo tilge naşükürçülük kılgan bolabız. Anın albatta azabı bolot. Oşonda ele denebizde kança müçe bolsa, her bir müçönün özüge jaraşa vazifası var. Tildin vazifası söyleş olsa, közün vazifası körü. Közü de Allah Taala şuna göre turgan kılıp koygondan keyin, şo şeriat kayır ruhsat bergen bolsa, oşol jerge gana karaş gerek. Anın vazifası oşol. Günö jerlerge karaş, salıngan jerlerge karaşılık, bu günö bolat, oşo bergen közüge naşükürçülük kılgan bolat. Kıskası, denebizde kança müçe olsa, her birinin özünün şeriatın belgilep koygan vazifası var. Her birini oşo şeriat belgilegen vazifagına işletişimiz gerek. Anın çegiden çıkıp ketsek, oşol müçöge biz naşükürçülük kılgan bolabız. Naşükürçülük kılgan bolgondan keyin, albatta bir gün Allah Taala al nersini alıp koyuşta mümkünçülüğü var. وَلَا يُكَبُّ النَّاسُ إِلَى النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ. Oşonduktan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var. Kıyamet günü bolgonda kebir adamdardı putudan süydürüp alıp, betiminen süydürüp aparıp dozakka taştalat. Alar oşo tilini saktabagan adamlar deydi. Jalgan süylöp, uşak süylöp, gıybat süylöp, ıza verip süylögen adamdardı oşol azap menen azap berilet deydi. Ve innehu a'zamu aleti şeytan fi istiğvail insan. Bul til öte şeytanga oңой asbap deydi. Tilingdi kımlatıp koysan ele, boldu je jalan süyleysin, je uşak süyleysin, je gıybat süyleysin, oңой ile süyleysin. Oşonu menen şeytan maksatına jetet da. Oşon üçün tildi oңой eken dep süyley berбестен öte saktap, şeriatga layık kele turgan sözlerdi gana süyleş gerek. İlam enne hatral lisan azim ve la necate min hatarihi illa bis samt. Bu tildin korkunucu öte çoğun. Oşonduğu üçün tildin korkunçuna saktalış üçün bir gana iş al, ün çıkpasılık. Ün çıkpayla süylöp dürsek köp belelerden kutulabız. Köp günölerden kutulabız. Oşonduktan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan as-sumtu hukmun ve qalilun fa'iluhu. Bu ün çıkpaşılık öte bir danışmanlık.
Biroq bu ishni qila turgan odam o'tila az. Qayra misali biz taqirla söylep aytib, ani aytib tashish mumkinchiligi bor. Az söylegan adam, ün chiqmay o'tirgan adam bu eng bir danışman adam bo'ladi ekan. Bu ün chiqmay o'tirishlik bardiqning qo'ldan kelaverib etgan. Öte bir danışman adam qo'ldan keletgan. Shuning uchun shu ün chiqmaslikni biz o'z-o'ziga ko'nish qilib olishimiz kerak. Rava Abdullah Sufyan Ya Resulallah, akhbirna anil İslam bi emrin la as'alu anhu ahadan ba'daka. Abdullah Sufyan aytdi, ya Resulallah, bana şu İslam jönündə bir yaxşı işni buyurup qoysanız, men oşonu başka hiç kimden soramasdan özüm jasap jureyin dedi. Şunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, "Kul amantu billah summa istaqim." Sen Allah Taala'nın barlığına, birligine işengin dağın, anan tüz jürüp, ün çıkpay jürevergin dedi. Ana şu ün çıkpaslık en bir жақсы kulp münözge kiret. Oşonu menen sen bir işe kirip ketesin dedi. Cenab-ı bir hadiste aytti, "Amsik aleyke lisanaka, vel yasa'ka beytuka, vebki ala khatika." Sen tilingdi tıyğın, tilim var devle söyley bervegin. Üyüne seni batkızıp alsın. Yani cemaat sözler söyleyiversen, kulkumun özün cemaat bolsa üyüne de batpay kalasın. Üyüne, balaşıkan arasına, üy bilen arasına batıp jüre turgan bolgun. Albatta katasız günahsız adam yok. Ança-mınça kıta kılıp koysan, günah kılıp koysan, ağa iyilap tövbe kılgın dedi. Kale ya Resulallah, man yetekaffal li bima bayna lahyatayh ve rizlayh atekaffalu lahu bil cennah. Anam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, kim iki jağın ortasıdağı tilini saktauga, iki putun ortasıdağı nafsini saktauga bana söz verse, men ağa cennetke kirüsüne kepildigini alamın dedi. Tildi saktap jürsen, nafsini saktap jürsen, men özüm bir işe kirgizemin dedi Allah'tan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. En bir zararlı şu lökö eken. Tildi saktaş gerek, cinslik müçönü saktaş gerek. Suyla Resulullah sallam, an aksari ma yudkhilun nasa cennah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soraştı sahabalar. Qaysi işti körek jasasak, bir işe kireviz. Qaysi iş adamları bir işe kirgizet. Degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem takvallah ve husnul hulk. Allah Taala'dan korku, takva kılu, jana жақсы minözdүүлük. Жақсы minözdүүлük, ün çıkpastık. Allah Taala'dan takva kılıp жүрсең, ün çıkpay жақсы minöz bolup жүрсең, ana şu iki nerse seni bir işe kirgizet dedi. Jana soradı. Emine nerse köğünçe dozukka kirgizet dedi. Al azvafan, al famu val faraç. İki adamda kövek nersesi var. Biri oğuzu, tili. Biri nafsi. Şu lökövünü saktasa bir işe kiret, şu lökövünü saktayalbasa dozokka düşet dedi. Dozokka düşüre turgan nesillerden köbü şul oğuzun saktayalbagan, nafs saktayalbaganlar bolat dedi. Ya Resulallah, anu ahizu bima taqulu, qala sakalatka ummuka. Muazim Cebel aytdi, ya Resulallah, biz şu sözlü söylesek, bir jönökeyle söz qabul. Şunu menen de biz dozokka düşöbüz mü? Şunu menen de dozokka azaptalabız mı? Söz menen de dedi. Şunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, adamlardı kıyamet günü putumnen südürüp, betimnen südürüp, alıp barıp dozokka taştaydı. Oşolar köbü, oşo tiliminen günöünü organ adamlar olat dedi. Günöünü tiliminen oruşat. Çöpte oraqını organday. Büt günöler oşo tiliminen jinalınat da. Bir ögü cemay söylep koyasın,
Birovdi gıybat qilib qo'yasan, birovdi uşaq qilib qo'yasan, birovga g'iza berib qo'yasan. Şuntib günahlar top-top bo'lib kelaveradi. Ko'pincha ana shu til seni dozoqqa olib bora turganga sabab bo'ladi dedi. La yastaqimu imanul abd hatta yastaqima qalbuhu ve la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Bendenin imanı to'liqtalbaydi, yuragi to'g'ri bo'lmayınca, yürek taza bo'lmayınca, yürek tuz bo'lmayınca iman tuz bo'lmaydi dedi. Yürek tuz bo'lmaydi, tili tuz bo'lmayınca, tilini saqtamayınca yürek tuz bo'lmaydi. Tilni saqtab yurish kerak. O'shanda yuragi tuz bo'ladi. Yuragi tuz bo'lgandan keyin imani to'liqlanadi. Imani to'liqlangandan keyin ishga kiradi dedi. Va la yadkhulu jannata rajulun la ya'manu jaruhu bawayiqa. Bir işe kirmeydi. Kim qo'ng'ishiga iza verib yurgan bo'lsa, qo'ng'ishisi aning tilidan izalanib yurgan bo'lsa, anday odam bir ishga kirmeydi. Tuni kuni birga yurgan, birga yashagan qo'ng'ishi, bir tug'andan da yaxshi bo'lgan qo'ng'ishi senin tilingdan izalanib yursa, al odam bir ishga kirmeydi taqir dedi. Man sarra ayaslama falyalzamil samt. Kim chiniga to'liq haqiqat musulmon bo'lishni qalasa, al daim un chiqmasdan o'ziga odat qilib olsin. Un chiqmasang gunohdan da qutulasan, boshqa jamoatdan da qutulasan, balalardan da qutulasan. Suylab qo'ysang anda har qanday fitnaga tutulasan dedi. İza asbaha ibn adama asbahatil a'za'u kullaha tuzakkiru lisana. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, kunde ertemenen turganda adam balasının bardık müçeleri tilge eskertetken. Aytışatken, sen Allah Teala'dan korkun biz yönünde. Biz kolumuz, putuvuz, denemiz, başımız, bardığımız sana teşeliyiz. Sen жақсы olsan biz de жақсы olağız. Sen jaman olsan biz de jaman olağız. Şonun için sen Allah Teala'dan korkun. Özünü tıyıp жүрgün. Senin kesepetinden biz bardığımız azapka tutulbaylık dep kunde tilge eskertetken. Ana bul gününün bardığı boluşuluğa şol til sebep bolatken da. Oşonduktan biz til dile saktasak inşallah Teala bardık müçelerimizni saktagan bolatken biz. Qala ibn Umar ya Resulallah. Man kaffa lisanahu satarallahu avratahu ve man malaka gazabahu vaqahullahu azabahu. İbn Umar aytadi, Peygamber sallallahu aytdi. Kim tilini daim saqtab yursa, Allah Taala onun aybını jaup juradi. Tilingden kebir sözlerin aybını açıp koyuyorsun, söyleyversen. Söyleyversen tilinden kebir jamanlıklarını bildirip koyuyorsun. Söyleyle otursan, oşo jamanlıkların ayıpların, kemçiliklerin bilinbey kıladi. Allah Taala jaup duradi. Kim açığını bassa, Allah Taala onu azaptan saqtaydı. Açığı da her bir adamda var. Bu açığı şeytandan болады. Açığı kelgende açığı basa kalış gerek. Şu açığı bassan, şonda Allah Taala seni azaptan saqtaydı. Açığını sırtqa çıkarsan, şeytan oşonun faydalanatdağın şu açığı üstten köplegen günahlarga batıp kalasın. Kim Allah Taala'dan kechirim sorasa, Allah Taala kechirgendigini, kechirim so'raganligini qabul qiladi. Kemchilik qildikmi, gunoh qildikmi, ko'p vaqt o'tkazmasdan Allah Taala'dan kechirim so'rash kerak, astag'firullah deb. Shu gunohni men jasab qo'ydim, jasagan gunohini mo'yniga olish kerak. Jasagan gunohini mo'yniga olib turib kechirim so'rasa, albatta Allah Taala'nın gunohini kechiradi Allah Taala. Muaz bin Cebel, qala ya Resulallah, avsini. Muaz bin Cebel Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldına kelip dur, ya Resulallah, bana bir vasat qilib qo'yingchi dedi. Shunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, "U'budullaha fa ka'annaka tarahu wa ud nafsaka minal mauta." Sen Allah Taala ibadat qilgin, Allah Taolani ko'rgandek bo'lib. Zikr qilasың bu, namoz o'qiysan bu, qudum ile şu Allah Taolani ostida turganday bo'lib.
Allah Taala senin töbеңде көріп тұрғандай, қарап тұрғандай болып тұрып, сақ болып тұрып ибадат қылғын деді. Жөнден жөн эле ойынды қойып жүгөрүп, ойын базарда же талада жүрүп, зикир кыла берсең, ибадат кыла берсең де анын анча мааниси болбой калат. Ибадат кылганыңда, зикир кылганыңда Алла Тааланын асында туруп, Алла Таала сени көрүп тургандай болуп туруп, же өзүң Алла Тааланы көрүп тургандай болуп туруп ибадат кылгын деді. Анан өзүңдү кудум эле şu өлүктөр катары билгин. Шунча убакытка чейин канча деген адамдар өлүп кетти, сен де шулар катарында мен де өлөмүн деген ой пикир сенде болуш керек деді. Ала ухбирукум би айсарил ибада ва ахваниха алал бадан. Жана айтты, мен силерге айтып коеюн бу, эң ибадаттын жеңилини, эң ибадаттын оңоюну, денеге да оорлук келбейт, өзүң да кыйналбайсың. Ого дегенде айтты, бул үн чыкпаслык, жакшы мүнөздүүлүк. Үн чыкпай отурсаң, мүнөзүң жакшы болсо, мында эч кандай кыймыл аракет деле жок, кетмен деле чаппайсың, уйкудан калып, таңчы намаз деле окубайсың. Мүнөзүң жакшы болсо, элдин арасында үн чыкпай отурсаң, эң бир ибадаттын күчтүгү, ибадаттын сообу көбү ушул болот деди. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Тег отура берсең, сооптор өзүнөн өзү ошондой жай берет сага. Кулку мүнөзүң жакшы болсо, мында да сооптор өзүнөн өзү келе берет. Кал Расул саллам, "Мен кана ю'мину биллахи вал yawmil akhir falyaqul khayran aw liyaskut." Жана Пайгамбар саллам айтты, ким Аллах Тааланын барлыгына, бирлигине ишенсе, ахирет күнүгө ишенсе, бул дүйнө бир күн жок болот, баары жок болобуз, кайрадан тирилип Аллах Таала жазалайт деген сөзгө ишенсе, ал жакшы сөздөрү сүйлөп жүрсүн. Жакшы сөздү билбесе, үн чыкпай отура берсин. Жакшы насихат, шариат, баян сөздөр болсо сүйлөсүн. Андаган билбесе, үн чыкпай отурсун. Ар кандай пайдасы жок сөздөрдү сүйлөй бербесин деди. Кыйла ли Иса алейхиссалам, "Дуллана ала амалин надхулу бихи жанна." Иса алейхиссаламдан да кавму сурашты. Бизге şu бейишке киргизе турган амалды айтып бериңчи, я Расулаллах дегенде Иса алейхиссалам айтты. Силер такыр сүйлөбөгүлө, тили жоктой болуп жүрө бергиле, сүйлөбөйлө деди. Шонда бейиш силерге болот деди. Шунда алар айтышты, биз кантип сүйлөбөй жүрө алабыз? Жарылып кетебиз го сүйлөбөсөк. Анчамызды сүйлөп турайлык да деди. Андай болсо деди, "Фала тантику илля бил хайр." Сүйлөй турган болсоңор жакшы сөз сүйлөгүлө. Жаман нушак, гыйбат, бирөөнүн артынан сөздөр кылбагыла. Ошондо бейишке киресиңер деди Иса алейхиссалам. Сулайман ибн Давуд айтты. "Ин канал каламу мин физза фасукуту мин захаб." Сүйлөгөн сөз күмүш боло турган болсо, үн чыкпастык бул алтын деди. Эң жакшы сөз болсо деле бул күмүштөй кадыр паркы бар. Бирок үн чыкпастык бул алтын андан да кадыр парк күчтүүрөөк. Демек, сүйлөгөндөн көрө үн чыкпай отургандык өтө бир улуу даража экен. Ja Arabin Rasulullah sallam bir Arab Peygamber sallama kelip aytdı, "Ya Rasulallah, bana bir işte ayting, oşol iş sebepti men bir işe kireyin" dedi. Peygamber sallam aytdı, "At'imil cai'a." Sen açtarga tamak ber. Susagan adamlarga susunduk ber. Soğuk işki adamları ündөгün, güney işten kaytargın. Eğer bu işleri kıla albasan, kolundan kelbese, tilingdi saktap jür. Süylöver takır dedi. Жақсы söz болса сөйлө, жаман söz сөйлө, пайда söz сөйлөбө. Шунда bir işke ошол ишиң алып кирет dedi. Жана айтты, sen tilingdi дайым сактап жүргүн. Бирок жақсы söz болса мейли айткин. Ошо жақсы söz менен sen шайтанды жеңесиң. Эгер жаман söz сүйлөп койсоң, шайтан сени жеңет.
Шайтан саңа жүгөн салып алат. Каалагандай ээрчитип жүрө берет. Ошондуктан жакшы сөзүң жокпу, үн чыкпай отура бергин dedi. İza ra'aytu mu'mina samutan ve quran fa'zanu minhu fe innahu ilaqqanul hikmah. Жана Пайгамбар саллаллаху айтты, силер бир момун адамды көрсөңөр, ушундай үн чыкпай отурган болсо, оор басырыктуулук менен отурган болсо, анын алдыга келип топтоло бергиле. Ал данышман адам. Анан силер данышмандыкты үйрөнөсүңөр. Данышмандыкты пайдаланасыңар. Бул үн чыкпай отурат экен, сүйлөп эткен деп анын алдан качпагыла. Шону айласыңар топтолсоңор, шонда силер данышмандыкты үйрөнөсүңөр. Жана айтты Пайгамбар саллаллаху инна лисанал муъмин мин вараи қалби. Момун адамдын тили жүрөгүнүн артында турат. Bir сөздү сүйлөйүн десе да, жүрөгүмдөн канча жолу ойлонуп, шу сөз сүйлөсөм пайдасы тиеби, зыян тиеби, кандай болот деп ойлонуп тургандан кийин сүйлөйт. Мунафыктын тили жүрөгүнүн башында турат. Ойлонбой туруп сүйлөнө берет. Жакшы сөз, жаман сөзбү, ойга келип сүйлөй берет. Анын артынан өкүнүп жүрө берет. Шоның үчүн bir сөз сүйлөй турган болгондо, өтө бир ойлонуп туруп, ошо сөз пайдасы тие турган болсо гана, шариаттан боло турган болсо гана сүйлөш керек. İsa aleyhisselam айтты. İbadat өзү 10 bölük турат. Şuların 9 bölügü ün çıkpastыкta dedi. İbadat 10 bölük bolsa 9 bölügü ün çıkpastыкta. Yine köpçülük ibadatlar ün çıkpastık menen bolat. Oşonun bir bölügü adamlardan kaçuda. Adamlar özlörünçe oturup alıp, birovdu gıйбат kılıp, uşak aytıp, başka bir jaman nerseleri tüzüp etken bolsa, şolardan kaçkın. Şo kaçuğunda ibadatın bir bölügünü alasın. Ün çıkpasan 9 bölügünü alasın dedi. Jana Peygamber sallallahu aytdı. Kimdin sözü köp bolsa, anın katası bolat. Köyle söylөгөндөн кийин баары-бир арасынан чамча жалган ката сөздөр аралашат. Катасы аралашкандан кийин анын күнөөсү көбөйөт. Күнөөсү көбөйгөндөн кийин жүрөгү өлөт, жүрөгү карарат. Жүрөгү караргандан кийин ага бир гана дозок лайыктуу болот dedi да. Бул демек дозокко алып бара турган нерсе баары ушул тилден болот экен. Ошондуктан Абу Бакыр разияллаху анху дайым оозуга таш салып алат эле. Анан немеге мындай кыласыз десе, таш салып алсам сүйлөй албаймын. Şu tilimi tıyış üçün oğzuma taş salıp tilimi de basıp жүрөмүн деген eкен. Tovus aytgan ekan, Tovus raziyallahu anhu. Lisani sab'un in arsaltahu akalani. Tilim bul jırtqıç. Boş koyuversem meni jep koyat. Ana til adamın jırtqıçı bolat. Tek koysan, misal içinde boş koyuversen kelip tişteyt. Tilingde boş koyuversen bari bir özüngdü jamandıklarыңды, günölörüңdü köbөйтөt. Malik ibn Dinar aytkan ekan. Tildi saqtaşlıq qatуураак турат алтын күмүш сактагандан да. Алтын күмүштү мисалы сепке салып бекитип койсоң тура берет сакталып. Бирок tildi сакташ андан да кыйын. Tildi сакташка өтө бир мээнет кылыш керек. Эң биринчиси мисалы ал ыймандуу болуш керек. Ыймандуу адам гана тилин сактай ала алат деди да. Muaviye raziyallahu anhu Amiril Mu'minin болгон. Ошонун айланасыга бир канча адамдар келип, анан ар кандай сөздөрдү сүйлөп олтурушту. Шунда Muaviye айтты Amiril Mu'minin. Ya Malik, sizge öte bir alim, danışman, ilimdүү adamsız. Sizde bir kichine söylep koyun da deşti. Şunda Malik aytdı. Akşallaha in kezzabtu ve akşake in saddaqtu. Men söylesem birle sözüm arasında biren sözüm жалган bolup kalsa, kalp bolup kalsa Allah Taala'dan korkum. Men azaptaydı oşo sözüm için. Eğer çınığı söz söylesem sizden korkumun dedi.
Sebebi çınlık paşalarga jakpayt da. Jalgan söylesem Kudaydan korkom, çın söylesem sizden korkomun dedi. Demek söz jalgan bu, çın bu, söylep öyle koygan bul eng bir jakşысы eken da. Qaş ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alamin ve selamun ala men ittaba'al huda. Allah Taala şulu kılgan mavzularda jurakka singuvchi paydo keltiruvchi mavzulardan qilib bardığımızda Allah Taala şunday yaxşı minözlükə, tilistiyib жүрüşlükə Allah Taala öz yardım versin. Allah Taala özü dana hoşunday va'dalarda, hoşunday so'ptorni barizga nasib etgan bo'lsin. Allohu akbar.